Oj, 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 oj. Padaju sinovi čovečiji. Padaju sinovi Božiji. I sad onima kojima dođeš pa im kažeš da si vaskrsao, da si se digo iz groba, da si ustao od smrtnih dela, farizejima, licemerima, ova osoba na ulicama Zagreba, Tin Jelačić, on je farizej. Farizej licemer koji ukida Božje zapovesti radi svojega predanja. Nije on jedini, mnoštvo je takvih i po celoj kugli deluju dakle farizeji, licemeri, oni kojima je ljubav samo reč, ljubav je samo reč i ništa više. A dela Sina Božjega upravo dela Sina Božjega, Sina čovečijega jesu ljubav. Jer je vera bez dela mrtva. Ja sam se molio za vas da vaša vera nema lakše. Gospod, dakle, koji je učitelj, on je učitelj iznad svojih obučenih učenika. Dakle, ako si učenik, ti znaš ko je učitelj. Učitelj i Gospod. Vi mene zovete učiteljem i Gospodom. Da, ja zaista jesam. Ja to zaista jesam. Dakle, mnogi ovi što se danas zovu propovednici, oni ukidaju Božje zapovesti radi svojega predanja. Dakle, oni imaju svoje neko viđenje Boga, svoje neko učenje. Dakle, oni su farizeji, licemeri koji su bez istinske ljubavi. Ovo je trebalo činiti, zato Gospod govori, ovo je trebalo činiti, a ovo ne zanemarivati. Tako, to je ono što je ovo po ulicama tu Zagreba, ali to ima i posvuda, dakle na cijeloj planeti. Ovaj, kako se zove, ovaj Torben, gde on dođe, to su sve spržene duše. Pričam za danas. Još danas. To su... Čekaj. To su oni koji traže znake i čudesa po nebesima i ovako kroz ljudi, kroz neku kao nadnaravnu intervenciju koja je takva da sad, recimo, evo ovaj Torben treba da bude tu
da on blebeće u svojim nerazumnim demonskim jezicima i da ta osoba kao iz nje, iz te osobe kao izgoni zloduhe, dakle izgoni grehe, izgoni opsednutost gresima, ali osobe u ovome njima se upravo tu u njih kroz njega ulazi kada on dođe pa postavi ruku na čelo i držite za jednu ruku, da li desnu, i onda ti primaš i on te drži tu i on blebeće u svom demonskom jeziku, znači zloga duha ima nečistog duha i tako kroz njega, kroz njegovu intervenciju ti primaš to nečisto učenje, nečisto delo, nečistog duha, dakle. I krećeš da blebećeš u demonskim nerazumnim jezicima. I sve vidiš, sve varalica do varalice, sve licemeri, farizeji, dakle ovaj Torben je varalica, takođe, dakle, bezakonik, ukida Božje zapovesti radi svojega predanja. Dakle, svaki bezakonik jeste zver, dakle, Torben je zver, bezakonik. Ovaj je farizej, licemer bez ljubavi istinske, koja je u stvari su dela. Vera bez dela je mrtva, zato u veri činiš dela koje svedoče da imaš veru. Ne ova dela, ovo su dela farizeja, licemera, koji putuju morima i kopnima i traže samo jednoga i kada ga nađu, jednog kad privuku, oni ga čine sinom. Oni ga učine robom tog učenja. I bude taj obučen i od ovog i od ovog i od svih religioznih vođa, da li od Porfirija, da li od onog tamo u Rusiji, da li od onog tamo, ne znam, u Makedoniji i u kojoj već, dakle, sva ta učenja telesna, religiozna, koje nemaju Božjeg duha u sebi, nemaju istinu, nemaju dela istine, oni čine druge sinovima propasti, sinovima paklenih puteva. Dvostruko, mi koji pođemo s tim, mi postajemo dvostruko gori od svojih onih učitelja, duhovnih gurua, duhovnih vođa, guru. Dakle, dvostruko gori postajemo od svojih učitelja. Kaže poslednja reformacija. Dakle, Torben, poslednja reformacija, poslednja bitka pred uništenje, pred rat, pred uništenje ili ti rat sa Bogom.
Njega su već zatvarali, njega su već hapsili, držali su ga, ne znam, da li oko godinu dana, možda godinu i po, ne znam tačno koliko. Ne znam u kom, u Americi, dakle u Sjedinjenim Američkim Državama, u nekoj od država je bio u zatvoru. Dakle, Bog ga je zatvorio, pritvorio ga je na kratko i onda sad na kratko još da zavede, još da uništi da, joj. Svi ovi, više ovi diže tamo ruku, nešto ovi dižu tamo ruku, daleko žele da prime, možda ovo su došli oni na neku kao promociju tog učenja i onda ovi sada dižu ruke jer imaju želju da prime Torben uči da je to duh Božji, dakle duha svetoga da prime. Dakle, rođenje duhom svetim nikako nije ovo što Torben ima u sebi. I čak podsjeća na jednog, ajde da vidim, čak podsjeća na jednog Azazela, čekaj, Azazel, tako da, Azazel, dakle anđel ili pali anđeo, Azazel. Ne vem, ima tu još slike. Kućo, mir. Evo, tako ima, tako su, neko je ovo, tako video Azazela, onda se pojavio Torben koji zaista podsjeća na ovu karikaturu. I tu je žaba, na njegovom barjaku žaba, dakle i đavolska ova vila. Azazel. Pa čekaj, nemoj da laješ. Da, vidiš. Azazel, dakle, stara zmija koja se još zove đavo i sotona, viš ovaj dole rep zmijski, kao ove dve noge koje kao zmija kao krije noge. Krije kao što bi Srbi rekli, krije nešto. Kad neko nešto krije, oni kažu krije to i to, kao zmija noge. A i ova glava jarca, dakle, to su osobe u autoritetu. Dakle, jarčevi koji sedaju levo, jarčevi su levo, dakle, u autoritetu onoga koji je protivnik Sina Božijeg, Sina čovečijeg.
Dakle, deca Božja sedaju desno, dakle u autoritetu svoga oca, u učenju ili autoritetu svoga oca, a i opet ljubičasta boja. Kao sad je to nešto slučajno. Boja pohlepe. Ima i drugih ovde. Evo. Dakle, evo, koji su seli levo u autoritetu tuđinca. Tuđinac je đavo. Neko je to ovako video. Evo ovaj aždaja, zmaj, jeste simbol Lazarevića. Vitezovi zmajevog reda, dakle vitezovi krstaši zmajevog reda. Lazarević i Lazar i njegov sin i posle ko je kako nasleđivao presto, ko je kako držao koje simbole, taj tako je tom delu služio. Dakle, Lazarevići, Lazarevići jesu u delu neprijatelja Božijeg, neprijatelja Sina čovečeg, Sina Božijeg, neprijatelja. Jer đavo iskušava Isusa, dakle iskušava ljude, dakle Sina čovečeg, odnosno Sina Božijeg. Da, krila su ta lešinarska krila, gde god bude leševa i lešinari će se okupiti, što su ta lešinarska krila jesu u pravoslavnom učenju, dakle tradicionalna crkva istoka drži te slike tih kao ljudski likovi koji na sebi imaju ove lešinarska krila i oni takve slike nazivaju beli anđeo i ne znam da li milosrdni anđeo ili beli anđeo, tako. Dakle, niti anđeli imaju krila, arhanđeli, anđeli, niti Božja deca koja su učinjena tek malo manji od anđela, slavom i čašću ovenčani. Dakle, nemamo krila. Mi nemamo krila. Nego ih ima. Nego ih drže, nego su tamo gde su lešinari, dakle, koje je u stvari učenje lešinarsko, oni koji su olešili
pokrali, prevarili, pokrali i uništili današnji svet, današnji naraštaj na teritoriji Republike, takozvane Republike Srbije, jer Srbija se pokazuje kao kraljevina, mislim njena dela su dela kraljevine i simboli zastave, simboli na zastavi svedoče da je Srbija u delu kraljevine, a ne republike. Kao što je bila prethodna, kao što je bilo prethodno društvo, dakle, Jugosloveni su imali vrednosti koje su držale njihove vrednosti, njihova dela bila su pravedna. Bratstvo jedinstvo je bilo pravedno i zato su oni bili pod blagoslovom. Dakle, njihova dela su, dakle, svaka generacija, svako društvo svedoči delima kome se klanja. Dakle, ovaj naraštaj se klanja krstaškom carstvu i ta kruna, dakle, svedoči da je ona u tom delu, dakle, carevine, kraljevine, u poklonstvu kralju, patrijarhu, ocu laži. Patrijarsi koji su duhovni očevi, duhovne vođe, duhovni guruji, ili guru. Guru je u stvari duhovni vođa. Oni su dakle, pastiri ovog naraštaja, očevi. Pastiri su ispod patrijarha, a patrijarh je otac, jer patrijarh znači otac, ali srpski patrijarsi i patrijarsi u tom pravoslavnom učenju nemaju dela Avramova, nemaju dela Davidova, dakle, patrijarha Božijih, dakle, očeva vere koji su u Božjem autoritetu, u Božjem delu, u Božjem učenju.